ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. Antara mumbani Sheikh Muhammad Ahmed. Sheikh Muhammad Ahmed zani yizanakani Muhammad Ahmed. Yu babani tetu ulumpitaka tetu yu ndo nyambi tamfara benka cheptari zinpetaka tau izi ndo nambila ndi responsable an farabenka chepi. Artamwa izi ni starana kan reo panzaka tau amni parti bweni Rukia Madali yu zanakani yu tau izi ndo mangangi vadini. Ini vadini babani Sheikh Muhammad Ahmed. Muhammad Ahmed yu zani naran babani bukeni finamnazi. Ina tunga izwe Muhammad Ahmed Thani. Muhammad Ahmed Thani zani izi Muhammad Ahmed Faharui. Arizizo zani nisi Muhammad Ahmed Fahatel ni boka. Zana kuzani de bulamtunda anarana Muhammad Ahmed yu. Rio zani ulruirion runteraka Sheikh Muhammad Ahmed zani faizatskazmo Ahmed fund Muhammad Ahmed tawamanga zani. Izan dia terka tamnitona 1936 na Tirani. Arizmoa niala tambonin tanti tamni 4 novembre 1994 nialani tambonin tani Allahumma firlahu warhamu. Sheikh Muhammad Ahmed zani nanambadi izma nanzanaka telo. Zanu izamo nisanzanaka voloni izna nanambadi mamaku Alia Alibwana yona bavni Sheikh Fund Muhammad Tawilu. Vadniu yu mama ko ndon tira kazao zazan zanakan laituka na tamni mama ko Maliu Marwani Muhammad anarako izo na napita kayo arizna nambad ko Faroi na nambadi zanakan na nambadi anabavin metra Yusufu yuni tirani zanaka roi kuwa alawi mahazaka ndeki inaya mahasua zanu zai telu mianadai zaza nambilani Muhammad Ahmed yuzan zaimbula natin faveluma na alhamdulillah adidna izyo zani mandefa dua wanazi satia yu zani ndo nanambilanza narna nai indo avantage tukun wazni amnai engani zaimba nisanli wala disalahi zani mangataka tsara wazi Allahumma firla warhamu zanu mbazu inakina kan zanari zam plus misia zani bwani sanulu vawokan paradisa izi tamni paradisa ni Allah subhanahu wa ta'ala izma ulu na nau tetu tamajinga arizma funcioneran fanzakana izma inshallah ulnianata sinianata dintu izulnianata Is chef comptable tau domeni tam ne registrema e ditembra is tau funcioneira tau niasa tau is piasa panzakana ulnianata alhamdulillah fatsu ulnianata nandala tam dinfona ulmahai rupianata rotina mahai nanazmo lista luanai reu nampenarin mislen todzunai ta farafara zan misin tuvemnai nisani haizanulu ndi fund Muhammad Ahmed mateto reu parti bweni kachepi rengi matunga fasalandeu au izan bolatarana kan be mazava ile we be mazava tsilani be misati Rendo ntunda panjakan rayu tau le ulbendiu talua tau amni farta buineranta buine pasi am parlava reu au tandeu jabi au tananandeu au ron pirandeu am place au areu zena nisani fianaka vienan tia din reu yu aetu prevo nisazani fundi Muhammad Ahmed mo izi tatska is fundi armbola misana bavin ko fundra hada yu na bavin mamarak babarak tamnazi inampjuru rangu tanamakietani ata tunga tamajinga tetu teu tamanin vilava teu tsutsuna ifundrada rindo nana be presque tsakin manga nikitambo valana rindo na mulavula nana be tsaki tamni karte tsak mangangi arimo inga ni Allah subhanahu wa ta'ala zani mbampisi na kinikanazi amnandio satia jabiu sambi nandalovani fafatesana ni Sheikh Muhammad Ahmed Thani dia ulmanga ni fiaramunna tetu majanga ulmanga ni tukfiun Islam ari ulmanga ni fiaramunna Islamu tetu majanga ni Sheikh Muhammad Ahmed Thani dia anisa ulla anakrai na vita lana piufanana tiwamni fanfana piasa panzakana tawamniru sekuli regional tamza fitona mizan ulla tsara ufana tukua izan ulla nivuka tam sekuli regional tamza kanisa ulla nana ni faizana tiwamni asa panzakana ni Sheikh Muhammad Ahmed Thani anisa nana markia anazi alikuwa ni faizana mtini Fransa itsara
sy manoratra teny frantsay tsara ary sarotiny dia sarotiny izy teo amin'ny teny frantsay. Mazava ho azy araka zany fa nanana ny toerany ambony teo amin'ny fahalalana mahakasika ny fotom-pinoana aman-dalàna islam ny Cheikh Mohammed Ahmad Thani. Nafehy tsara ny fiteny arabo izy ary sarotiny dia sarotiny teo amin'izay mety ho fandikana ny teny arabo, ary izahay izao dia anisany mpianatra no faniny izany Cheikh Mohammed Ahmad Thani izany. Tsy vitsy tamin'ireo avaram-pianarana sy ireo manam-pahaizana mikasika ny finoana islam zanaky ny faritany Mahajanga no nandalo teo ambanin'ny fampianarany Cheikh Mohammed Ahmad Thani, ary dia saika tafaboaka Olomanga avokoa. Isan'ireo mpianatra nivoaka taminazy ohatra ny fondy Said Mushkaki, ireo fondy maro anisan'izany ny tenanay, anisan'izany ireo ustady maro ato anatin'ny faritany Mahajanga. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala isika mba handrotsaka amin'ny Cheikh Mohammed Ahmad Thani ny familan-kelokany sy ny famindram-pony amin'izany olomangatsika izany. Izy zanaka zainy le nijoro taminazy, Monaso nijoro taminazy amin'ny fampianarana ataony, tena nazahoako zaho manokana mihitsy le tombotsoa be, satria fahaizako silamo teo tsy de natanjaka loatra, fa rehefa zaho nijoro taminazy bien orienté, tena tafiditra mihitsy izy nagnazava le fandalan'ny silamo jusque tafiditra tamin'le ilmu tasawufi. Tena hitako tsara mihitsy hoe tia mihitsy le silamo donc raha tia mihitsy hoa le silamo. Zaho nanjary tsy afaka tafiditra agnatin'ny foko mafy mihitsy le raha zany, de tsy hitako mihitsy place hitako hoe mety andehanako koa tsy aminazy. Na tamin'izay nisy ohatra nandalo mihitsy tamin'ny fianakaviana raiky izay nijoro taminazy Mouride. Ny zavatra nisy mihitsy ny ainanay zany nisy tamin'ny Monasonazy zay tsy ny salama, zay nandeha tany nandeha nanao doha, nefa tamin'izay zay fa nisy programme hoe andeha hitsangatsanga le nanao fista ta Ariady petite plage tagny. De rehefa nandeha izy iny fotoana kely tafara tsy nisy le Monasonazy igny, de teony eo izy tsy ampy ambagnambagna mihitsy tsisy, tonga de fa nandray décision hoe les préparations jiaby seky natao nandeha tamin'ny Trangany, andeha tamin'ny fisangatsangana direct nalefa tany film fa vita masaka ny mokary ndraiky jiaby direct izy igny nalefa tagny amin'ny Trangany. De nanjary naivagna tamin'le manamanjo le Trangany satria niyo zavatra nisy teo, ary tena zavatra nandalo tamin'ny fotoanan'ny Rasoul sallallahu mihitsy le zavatra naniaplikeny teo, nagnamafy tegna hitako hoe nagnamafy be anakay mihitsy hoe le raha zay nidirako nagnaraka an'le fianarana an'le ilmu tasawuf taminazy. Fiheverako azy hoe tiro tegna diny fa zaho tsy mieritreritra kabary hafa koa. Nianatra ilmu hadis tao nianarana anazy taminazy tao, hadis tamin'izay zay tsy maintsy mahay hadis efapolo isan-kerinandro, tsy maintsy mahay miaraka amin'ny dikany. Maromaro zay nianatra koa zay le ankoatran'le ilmu hadis nianatra lokatil arabia taminazy tao koa. Hitako mihitsy zany le famezan'le fitondranan'le zay nijoro taminazy tao miaraka le famezanay zany tena ponctuel, mampasiaka anazy zany fiarovany le fahamarinany le diny andesiny. Ohatran'izany ohatra zay agnatin'ny amin'ny hiliky amin'ny dhikry tokony miconcentré amin'ny zaka ataonao miaraka anao mijery tany hafa, tonga de fa hitany igny noho ny fahamaroanay zay tao nijoro tao. Misy programme nandaran'ny fotoagnanay, misy joro ity banda salat subuhi, misy sasany matsagna satria izy nisy zafy nipetraka taminazy tao, misy koa vita salat al-maghrib, banda salat al-maghrib wala ishay, de misy koa vita l'ishay karaha taminay izy io zay somary fa bebe zay vita l'ishay zay mijoro aminazy io jusqu'izay aza mihinao sakafo aminazy ao, sakafonazy miaraka hoaninay ao. Maro moa ireo mpianatra izay nampitany nampianariny, ataontsika ndry fondy Said Mushkaki, ndry fondy Ustady Claude, ndry Ustady Boana Luxon Adego, reo jiaby reo nitarimy zaza nitarimy mpianatra ary nampianatra, ary mbola misy source boka aminazy any jiaby. Le fampianarana nampianariny
ireo olo reo ka tonga napitandreo amin'ny mpianatra ndreo koa ato mafonto salimo ka inga ni Allah subhanahu wa ta'ala reo jiaby reo zany anisany sadaqatul jariya io zany la ilmu ni antafiu bihi zany io zany inga ni Allah subhanahu wa ta'ala mbo amenao hasoavagna anazy io jusqu'izy amin'izy mbola maty agny ila yaumul qiyamah rahimahullah rahmatan wasi'a. Raha tegna natsarovako fondiko zaho mahita hoe tamin'ny fondo jiaby izay ny haiko ndraiky nandalovako, zaho mahita hoe fondonakay io fondo spesialy satria zaho tsary ndraiky pose question aminazy aho nagnambara azy hoe zaho mila hianatra raha karaha zany ka izy nagnambarinakay hoe raha volagninao io tsy haiko, io tsary nisy. Zaho tsary ndraiky nahita fondy hoe lerany anao avy andeha hijoro andeha aminazy ao, le raha vianao izy magnontany anao tsendriky esika anao fa nihina anao tsendriky nihina, io tsary nitako amin'ny fondy raha karaha io. Donc izy koa mivolagna aminazy zao tsary nihinagna, anao mbo ampinany tsendriky ao misy raha karaha zegny hoany ao ty ndeana vidio anao mihinagna tsaiky fa izy koa anao tsy voiky raha mbo ambarako anao tsy ho azonao. Donc zaho mahita hoe vitsy fondy mba tsy volagnako hoe a Madagasikara ao eran-tany vitsy fondy izay nihitako nandalo tamin'ny masoko hoe fondy magnontany anao tsendriky anao mosary ndraiky anao voky, izy koa anao mosary anao meny vola tsendriky vola boka am-pochony nde anao vidy mofo anao magnano dité hoaninao boko tsika koa mijoro. Donc io zany zavatra hitako hoe spesialy tamin'ny fondinakay boko zaho tsary ndraiky mbola nahita hoe izy koa misy raha raiky nantanianao azy hoe izy nagnambarinao ambelao maray zao mambaranao raha io raha antanianao azy niany ty izy magnambaranao valindraha igny niany. Donc tamin'ny fondinay io zay tsendriky nahay kiarabo tamin'ny fondinay zay nahay kiarabo alhamdulillah, zay tsendriky nahay naho tamin'ny fondinay zay niandranao nahay alhamdulillah. Donc zay zavatra jiaby hoe mikasiky diny manontolo izy complet, misy fondy tegna tsy mivolagna fa misy fondy hoe izy spesialy tena ny hadith, izy koa hoe ianao magnambara kabary ohatrany hadith izy fa tsy eo loatra fa fondinay izy complet. Donc zaho tsy mahay hoe karakory tsy atsarovanay olo karaha io, donc aminay fondinay io sady fondy izy olo manga aminay. Ndagnahary mampatoranao amin'ny place tsara fondiko. مولاي إني ببابك